أتقياء إن قلبي ذاب يا إمام الأتقياء إن قلبي ذاب طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود يا حبيبي وأنادي يا تيامي يا معدن الجود وأنادي يا تيامي يا معدن الجود اصرف الإعراض عني أضنان السقام اصرف الأعراض عني أضنان السقام بك قد أحسنت ظني يا بدر التمام فيك قد أحسنت ظني يا بدر التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تيامي يا معدن الجود وأنادي يا تيامي يا معدن الجود وعليك الله صلى ربي ذو الجلال وعليك الله صلى ربي ذو الجلال يكفي يا نور الأهلة إن هجري ضال سيدي والعمر ولا جد بالوصل جود لما أشكو غرامي يا نور الوجود يا حبيبي لما أشكو غرامي يا نور الوجود يا حبيبي وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام وخذ عن شجوني دروس الغرام خذ عن شجوني دروس الغرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاد لي حرام ولا تعذلوني وعاد لي حرام صلوا على النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم وإن قرأت مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحبا إليه تقربا إليه وأن الله يجعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شافعا لأمواتنا وأحيائنا وأن الله يجعلنا ممن يقربه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويجعلنا من أهل الطاعات والإبادات وأن الله ييسر حاجاتنا حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤلا
على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية ونوينا به ما نوى أسلافنا الصالحين في قراءة موالد ونوينا ما نوى سيد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي في قراءة مولد وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. جل الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لا قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. يا لقلبي سروره قد تولى بحبيبي عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا. فترك في الحسن
بمجده وتعالى يا قلبي سروره قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا لحظاته العيون في مجتلاته بشرا كاملا يزيح الضلال يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا ومن فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا قلبي سروره قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويعار في تعقل معانيه الجنان الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله وبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر
وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل صلواتي وأجمائها وأزكى تحياتي وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها من خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تألق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه والآل وصحب الذين ارتكوا صهوة المجد بقربه ودفع ضلال الشر في الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانسلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله حاول عليه لوصف الكمال المطلق وحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب دم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل ببروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت الأقدار الأزل يد بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله فكان مستقره بالأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برد بالعالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله ونورا عليه حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرغم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من شهر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله إلا عليه فأنا تورب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزني إلى تدوين ما حفظت من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في بمولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت راياته في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج تشوق إلى السمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قصيدة الله 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 الله
الله يا ربي يا خير قد معطي كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري الله 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 يا ربي يا خير معطي هذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واختياري يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال الله 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 يا ربي يا خير معطي يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسرى ويأتي من لظاها وشوازي حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من لظاها وشوازي الله 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 يا ربي يا خير بشرى لنا منا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرحنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرحنا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وأمه التي هي من مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها
فضمنه أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه فحمته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله ومنذ عليه ألقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مؤلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروده من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه فأزهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب صلى الله عليه وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند هذه أمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور أنمود وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرا واستضيء بجمالي فقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعدين مستمرين ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا فليراب بكل حمد مرحبا مرحبا جل أن
سوره العاد مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا اذهبا بوجود مرحبا مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وهدينا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بغنى بجاهي في جواري خير مقعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وسلام مستمر كل حين يتجدد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلى الله
يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتاباته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وهو لهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه. وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل بأرف ذكره تطيبت المجالس والمغافر صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السواد بناني صلى الله عليه. وقد انبسط الكلام في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم
أن يجعل رأيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة آمين. وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشى منه القيودات الغامرة. آمين. نتوجه إليك بأشرف الوسائل والدين آمين. سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد رسالة العالمين آمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية راية دعوتك دعوتك الشاملة. آمين. على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من موطن قرب ومظهر. آمين. من إمدادك في عبادك آمين. وساكي كوس رشادك لأهل وداد آمين. سيد الكونين وأشرف الثقلين آمين. على عبد المحبوب الخالد آمين. المقصود منك بأجل الخصائص. آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من نعمة. آمين. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم. آمين. ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا أن تلاحظنا أن تلاحظنا أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك. آمين. وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك. وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا آمين. وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درائك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. آمين. اللهم إن لنا أتمان برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تقيدنا. آمين. برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين. آمين. أن تقابل المذنب منا بالغفران. آمين. بالإحسان. والسائلة بما سأل آمين. والمؤملة بما عمل. أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ضره وله وظاهره اللهم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات. آمين. والمؤمنات في جميع الجهات. آمين. وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مامورة مالا منصورة. وكت اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين. آمين. وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين
وقي شر المعتدين والظالمين واغفر العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأجده بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار يا رب بالإذن الحفظ من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالإذن الحفظ من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالإذن الحفظ من جميع البلايا وبالحفظ المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا العمل بطاعتك والصدق في خدمتك يا آمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله الفاتحة بحق وبجاه سيد الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dalam rangka memperingati miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam ke-25 daripada rangkaian Majlis Maulid Arba'in, kita berada di markas Majlis Mini Soccer. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah. Bagaimana biasa sebelum melanjutkan acara berikutnya yaitu kata sambutan dan mau'izatul hasanah, kami akan mengumumkan beberapa peringatan maulid untuk berikutnya. Untuk malam besok, malam ke-26, malam Jumat, peringatan maulid akan diadakan di Majlis Darul Mustafa atau di markas BG bertempat di Jalan Ali Gatmir, Kelurahan 10 Ilir, Sungai Buntu. Dan pada malam Sabtu, malam ke-27, peringatan maulid akan diadakan di Masjid Darul Ridwan bertempat di Komplek Pertamina Pelaju. Dan pada malam Ahad, malam ke-28, peringatan maulid akan diadakan sekaligus Hall Kiai Haji Abdullah Zawawi Izam bertempat di Jalan Sultan Agung atau Masjid Sultan Agung, Kelurahan 1 Ilir. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk besok sore peringatan maulid akan diadakan di Mushola Al Habib Ahmad bin Hasan Al Habsi bertempat di lorong BBC Karangpanjang. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk mau'izatul hasanah pada malam hari ini akan disampaikan oleh dua orang penceramah insyaallah. Yang pertama akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Hamid Wahyudi, dan dilanjutkan mau'izatul hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al Habib Ahmad Fikri Husaini bin Helmi Al-Kab. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama mendengarkan kata sambutan dari pembina Majlis Mini Soccer, pemuda sahibul majlis, yang akan disampaikan oleh guru kita Fadilatul Ustaz Al Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Fa alaihim falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, kita cintai segenap para habaib, para alim ulama, para orang-orang tua kita, para asatiz, rekan-rekan jamaah Majlis Maulid Arba'in rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di rumah Sayyid Al-Habib Taufik bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana di tempat ini setiap 2 minggu sekali diadakan majelis taklim mini soccer. Mungkin sebagian besar kita sudah tahu tentang majelis ini, itu majelis perkumpulan para anak-anak muda gabungan dari bermacam-macam majelis. Yang menjadi sebab sekedar wasilah adalah main bola. Main bola kaki, kebetulan lapangannya tidak jauh dari sini, bukan punya Habib Taufik tapi dekat rumah Habib Taufik. Ke depan punya dewe insya Allah. Ya, permadanya karpet insya Allah. Jadi sebelum diadakan main bola itu, kita adakan dulu majelis taklim di depan rumah beliau. Ini ada rumah beliau juga kosong yang memang biasa digunakan untuk majelis taklim. Alhamdulillah habaib, mungkin sudah diganti-ganti asatiz, sudah 80 asatiz. Kebanyakan mereka asatiz muda yang duduk di antara kita sebagian habis memberikan tausiah melok terjun ke lapangan main bola. Ada yang cuma ngangkat tangan berdoa, macam kami cuma ngangkat tangan berdoa. Alhamdulillah masih terus berjalan sampai sekarang juga, dan banyak juga yang menjadi pendonasi lah bisa dibilangkan, yang mensupport acara ini dengan bermacam-macam bantuannya, sehingga alhamdulillah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Pada tahun lalu alhamdulillah majelis ini mengadakan ikut dalam majelis Maulid Ishrin, dan begitu alhamdulillah dengan kehadiran para habaib, para asatiz, majelis kemarin itu sukses berkah. Lalu termasuk visi untuk lebih besarkan lagi acara, masuklah di Arba'in, dan qadarullah malam ini kita dikumpulkan Allah atas keinginan tersebut. Kami mewakili segenap anak-anak muda, para yang bergabung dalam mini soccer, baik yang panitia ataupun yang aktif dalam majelis yang rutin. Sekali lagi mengucapkan ribuan, jutaan, bahkan jumlah yang terhingga untuk segenap para habaib, para asatiz yang hadir pada malam hari ini. Keberadaan antum menjadi motivasi untuk mereka terus insyaallah berkecimpung bukan hanya lewat majelis ataupun main bola, tapi juga mereka sudah melebar kepada hal-hal yang sifatnya sosial, yaitu mengumpulkan donasi untuk bantuan-bantuan rekan-rekan kita yang membutuhkan, atau majelis taklim atau musola masjid yang juga membutuhkan bantuan. InsyaAllah mudah-mudahan cara terus langgang dan ada peningkatan terus, memberikan manfaat untuk mereka yang hadir dan untuk orang yang tidak hadir pun insyaAllah. Lalu kami mengucapkan kepada segenap ikhwan, para pendonasi, para donatur yang telah mensukseskan ini acara, jazakumullah khairul jaza, dan kami juga meminta maaf kalau ada kekurangan sana sini dalam acara ini. Kami telah berusaha melaksanakan yang terbaik. Sahibul Bait Al-Am Al-Habib Taufik juga telah berusaha memberikan yang terbaik. Inilah yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan, kehadiran kita menjadi penggembira hati Rasulullah SAW, menjadi sebab turunnya rahmat Allah dimanapun umat Rasulullah berada, dan terangkat bala dan musibah, dan menjadi keberkahan untuk anak keturunan kita ke depan insyaAllah ta'ala. Amin Allahumma amin. Tidak berpanjang-panjang, itulah inti daripada sambutan ini, mengingat 2 penceramah. Jadi kita cukupkan. Sekali lagi jazakumullah khair jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi maliki dayan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli wahdi qalbi bi jahin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sadaqallahul azim. Yang paling utama yang saya hormati dan Allah muliakan Abuya Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang saya hormati Abuya Habib Sukri bin Ali bin Syahab. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga panjang umur, sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan juga sama-sama yang kita hormati para guru kita, para habaib, para syiban kita, para asatidzah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kumpul kita di sini menyebut nama Nabi Muhammad, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin jamaah Maulid Arba'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam demi malam terus kita hadiri maulid demi maulid, maulid demi maulid untuk mendengarkan bagaimana budi pekerti Nabi besar Muhammad. Untuk mengenal dengan jelas, dengan lebih dalam siapakah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu, yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah nabi kita Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat buat siapapun yang ada di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi bagi seorang insan, bagi seorang pecinta Nabi Muhammad, bagi seorang yang benar-benar ingin mengikuti Nabi Muhammad, bagi seorang yang ingin benar-benar ingin bersama Nabi Muhammad. Berapa banyak yang telah kita dengarkan dari guru-guru kita, sunnah Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, keutamaan fadilah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Nabi Muhammad adalah rahmat buat kita semuanya, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat tersebut cukup bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita rahmat, banyak sekali keutamaan-keutamaan seseorang yang mempunyai sifat rahmat bagi siapapun. Salah satunya diceritakan ada seseorang ayah yang ketika datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadukan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya datang kepada Nabi bercerita, ya Rasulullah, banyak dosaku ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udhkuru, sebutkan dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Ya Rasulullah, malu ku ceritakan dosaku kepada paduka. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, pergilah kau dariku. Kau malu bercerita kepadaku tentang dosamu, tapi kau tak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tak lama kemudian seorang ayah tersebut pulang ke rumahnya dan bekerja. Singkat cerita, ayah tersebut ketika bekerja mendapatkan hasil dari kerjanya, memberikan mainan, memberikan makanan kepada anaknya. Dengan kasih sayang seorang ayah kepada anak, dengan hal tersebut dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, man adkhalas surur, barang siapa yang memasukkan kesenangan rahmat,
fi qalbin insan, dalam hati seorang manusia. Khalaqallah bidzalikal surur, Allah ciptakan dengan kesenangan rahmat tersebut dalam hati seorang manusia. Sab'ina alfah malakin yastaghfirun lahu ila yaumil qiyamah. Allah ciptakan satu kesenangan yang kita ciptakan, rahmat yang kita ciptakan, kesenangan masukkan ke dalam hati seorang manusia. Allah ciptakan 70.000 malaikat istighfar buat kita sampai hari kiamat. Ma'asyiral hadirin, jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kalah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ketahuilah seorang ayah tersebut telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa ya Jibril? Dengan sebab dia rahmat, kasih sayang dengan anaknya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi bagi kita ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tak mencontoh rahmat yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayanglah kalian, kata Nabi, yang ada di segenap permukaan bumi, maka kau akan dikasih sayangi oleh penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala. Irhamu yarhamkumur rahman. Irhamun yarhamhumur rahman. Kasih sayanglah kalian, maka kalian akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yurham la yurham. Orang yang tidak ada sifat kasih sayang dalam hatinya tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi bagi kita. Kita umat rahmatan lil alamin. Umat yang mencontoh sifat-sifat sedikit dari sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didikan Nabi Muhammad. Ada sahabat Nabi Muhammad namanya Abi Dzar. Abi Dzar al-Ghifari. Amaliannya sedikit, hanya memberikan yang namanya setiap harinya sebutir atau rempahan kecil dari roti yang dipotong-potong, yang dimasukkan di lubang-lubang semut, rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahmat. Maka seseorang apabila mempunyai sifat kasih sayang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar kita cinta kepada Nabi Muhammad, cukup buat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah telah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti baginda Nabi besar Muhammad. Seorang ketika ikut dengan Nabi Muhammad tak akan rugi dunia akhirat. Karena yang dia ikuti orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dzunubakum. Akan mendapatkan yang namanya ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruwiya, diriwayatkan, salasatun, 3 golongan, tahta zil arsy rahman yaumil qiyamah. 3 golongan ini akan mendapatkan pertolongan atau naungan Allah Subhanahu wa taala, la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Qila man hum ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa 3 golongan tersebut ya Rasulullah? Akan mendapatkan naungan Allah kelak ada hari kiamat pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi Muhammad, man faraja makrubin min ummati. Barang siapa yang membebaskan kesulitan dari umatku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membebaskan kesulitan. Seseorang membebaskan kesulitan beban umat Nabi Muhammad akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati. Orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dari kita buka mata sampai kita yang namanya menutup mata, banyak sekali dari sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tidak bisa mengikuti seluruhnya, seperti yang namanya Al-Imamul Haddad, riwayatkan beliau yang dari masa beliyahnya diambil basarnya, diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau diriwayatkan sebelum 40 hari kewafatan beliau, seluruh sunnah Nabi Muhammad beliau telah ikuti. Kalau kita lihat dengan mata biasa, Al-Imamul Haddad hanya orang yang tidak bisa melihat. Tetapi seluruh sunnah Nabi Muhammad telah beliau ikuti. Akan tetapi kita yang matanya bisa melihat, tahu sunnah Nabi Muhammad, akan tetapi kita tak pernah mengikuti atau sedikit sekali mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati inda fasadi ummati kana lahu ajru syahid atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi ketika rusaknya zaman tersebut maka mendapatkan pahala syahid, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian maulid demi maulid, sekarang sudah masuk malam ke-25. Sudah berapa banyak kita yang namanya menjalankan, mengikuti anjuran yang telah diperbuat atau dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengikuti ajaran beliau, perkataan beliau, kita ikuti, maka insyaallah akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'aman ahab. Kita ketahui semuanya orang tersebut akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau kita cinta dengan Nabi kita, Nabi Muhammad, sudah berapa banyak agak kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad? Sudah berapa banyak agak kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka yang terakhir kata Nabi Muhammad, man aksaru salata alayya, orang yang memperbanyak salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad, ada seorang Bani Israel yang musrif, yang memperbanyak perbuatan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang laki-laki ini diketahui di kampung tersebut orang yang buruk, orang yang jelek, ketika meninggal dunia tak ada satupun orang yang ingin memandikannya, menyolatinya, mengkafaninya. Maka diturunkan wahyu kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, Abi Musa alaihissalam, ya Musa, ada seorang laki-laki meninggal di kampung tersebut, tak ada satupun yang memandikannya, menyolatinya dan menguburkannya. Sesungguhnya laki-laki tersebut telah kuampuni dosanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berkata, ya Rab, dengan apa? Dengan sebab apa kau ampuni laki-laki tersebut? Diketahui laki-laki tersebut di kampungnya orang paling jelek, orang paling buruk, orang paling maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, ketika dia membuka kitab Taurat, di situ termaktub, tertulis nama kekasihku Nabi Muhammad. Ketika dia buka kitab Taurat, tertulis nama Nabi Muhammad dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali saja, dengan sebab hal tersebut, dia ucapkan salawat dan salam kepada kekasihku Nabi Muhammad, ku ampuni dosanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang, ya Musa, kau mandikan dirinya, kau kafani dirinya, kau solati dirinya, dan kau pulihkan dirinya. Dari cerita tersebut, ma'asyiral hadirin, ya jamaah maulid,
laki-laki tersebut tidak kenal siapa Nabi Muhammad. Dia tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Dia tidak tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika dia buka kitab Taurat, dia baca nama Nabi Muhammad, berselawat kepada Nabi Muhammad, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita yang terlahir walaupun tidak melihat Nabi Muhammad, kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merindukan, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Maka salah satu caranya memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alaiha ruhi hatta arud alaihi salam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salah satu orang, kata Nabi Muhammad, yang membaca salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku dalam jasadku dan membalas selawatku kepada dirinya. Seorang akan bahagia apabila mendapatkan jawaban dari kekasihnya, mendapatkan salam dari jawaban dari kekasihnya. Apalagi orang yang paling kita kasihi, orang paling kita cintai, Nabi Muhammad. Ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah selawat kita dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nama kita, nama ayahanda kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita seluruhnya bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, mudah-mudahan kita, orang tua kita, istri kita, anak kita, keturunan kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nama-nama kita semua yang telah tertulis di pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila di antara kita yang namanya tertulis di pintu nerakanya Allah, mudah-mudahan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hada minim aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadhil haflatil mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di perayaan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringkan salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu membaca salawat yang dicintai Nabi Muhammad, dan harapan kita nanti di hari kiamat menjadi orang yang paling dekat tempat duduknya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib nama antum sekalian, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya sama antum sekalian. Kumpulnya kita di sini ini insya Allah salah satu daripada cara bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat iman, Islam, nikmat Allah jadikan selaku umat Nabi Muhammad, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang sangat banyak yang Allah berikan pada kita. Kita yakin kalau seandainya kita mau menghitung, bahkan kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah tersebut, kita tidak akan bisa untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut. Sebab kenapa?
sebab banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Termasuk pada malam hari ini kita kumpul duduk di ini majelis. Ini satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih tempatkan kita, dudukkan kita di tempat-tempat yang disukai Allah, di tempat-tempat yang disukai Nabi Muhammad, di tempat-tempat yang menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Di tempat-tempat yang dihabarkan oleh Nabi Muhammad taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari akan banyaknya kekurangan kita, akan banyaknya salah kita, dosa kita, mungkin kita tidak pantas untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih berikan rahmat tersebut pada kita. Telinga kita yang penuh dengan dosa, mulut, mata, kaki yang lain-lainnya, masih Allah izinkan untuk bisa mendengar nama Nabi Muhammad. Masih Allah izinkan untuk bisa menyebut nama Nabi Muhammad. Ini satu pemberian nikmat yang sangat besar yang Allah berikan pada kita. Makanya kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Salah satu tadi dikatakan Nabi Muhammad bin Abdullah adalah rahmatun lil alamin. Innama ana rahmatun muhdah. Aku ini adalah rahmat Allah yang Allah berikan pada kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Kalaulah tidak ada Nabi Muhammad, mungkin tidak ada rahmat yang Allah berikan pada kita. Kalaulah bukan sabab ada Nabi Muhammad, maka tidak akan ada kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Itu sebab semua Nabi Muhammad, Allah berikan rahmat Allah, kasih sayang kepada kita semua. Maka daripada itu, Nabi Muhammad bersabda dalam satu hadisnya, qala alaihi salatu wassalam, la yadkhulunal jannah illa rahim. Kata Nabi Muhammad, tidak akan masuk surga kecuali penyayang. Sahabat bertanya, qalu sahabat ya Rasulullah, kullunar rahim. Wahai Nabi Muhammad, semua kami penyayang. Tidak akan masuk surga kecuali penyayang. Ini penyayang ini Pak, termasuk daripada amalan hati. Makanya Nabi Muhammad dalam hadis yang dia mengatakan, la tanzi'ur rahmah illa min syaqi. Tidak akan dicabut rasa rahmat, rasa kasih sayang dari hati seseorang, kecuali ini orang adalah orang yang bakal celaka. Ada orang dalam hatinya tidak ada rasa rahmat, tidak ada rasa penyayang, tidak ada rasa kasihan, waliyadzubillah. Bahkan termasuk daripada penyakit hati adalah orang yang dalam hatinya tidak kate rasa rahmah. Nabi Muhammad katakan dalam hadis yang lain, qala alaihi salatu wassalam, arba minasyaqawah. 4 perkara daripada yang pacak mencelakokan kita, membinasakan kita. Ini apa? Jumudul ain, mata yang beku, mata yang tidak pernah menangis karena takut pada Allah. Wa ghaswatul ghalab, hati yang keras, termasuk ini. Hati yang keras bisa dikatakan hati yang tidak ada rasa rahmat. Tak ada rasa kasihan. Tak penyayang. Ada itu ikhwan. Ningok wong susah, tak kate rasa penyayang. Ningok wong sago, tak kate. Ningok wong dapat musibah, tak ada. Bahkan kalau kita lihat Nabi Muhammad jelas sudah kita tahu. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu Masya Allah sekali. Bahkan kepada burung baik, mereka sayang. Di situ kan ya, dalam kitab Fathul Muhtar, seperti Habib Ali bin Syahab, itu Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau berjalan, beliau melihat ada anak kecil lagi main burung. Dan disakitinya burung tadi oleh anak kecil. Lalu dibeli dan dilepaskannya. Sebab kenapa? Sebab sayangnya beliau kepada burung. Itu pada burung, apalagi yang lain-lainnya. Ini yang jelas ada rasa rahmah dalam hatinya. Rasa kasih sayang pada dalam hatinya. Makanya tadi Nabi Muhammad katakan, 4 perkara daripada yang bisa menyelakokan, jumudul ain, mata yang tidak pernah menangis karena takut pada Allah. Hati yang beku, hati yang keras, hati yang kotor, hati yang tidak penuh dengan yang tidak ada rasa rahmatnya. Hubbud dunya, cinta dunia, rakus sama dunia, ini bahaya juga.
Orang kalau sudah rakus sama dunia, tomak sama dunia, dia akan melakukan hal-hal yang mungkin melanggar aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tolol amal, panjang angan-angan. Ini termasuk perkara-perkara yang bisa mencelakakan seseorang. Tadi Nabi Muhammad katakan, la yadkhuluna al-jannah illa rahim. Tidak akan masuk surga kecuali wong yang penyayang, kecuali penyayang. Sayang sama anak tadi dikatakan, sayang sama laki, sayang sama bini, pokoknya penyayang. Sahabat berkata, qalu sahabat kulluna rahim ya Rasul. Semua kami ini penyayang. Kata Nabi Muhammad, laisar rahim mayyarham nafsahu khassah walakinnar rahim mayyarham nafsahu wa ghairah. Kata Nabi Muhammad, bukanlah yang dinamakan penyayang itu wong yang hanya sayang sama dirinya dewe. Tapi yang namanya penyayang itu wong yang sayang sama dirinya dan sayang juga sama orang lain. Ya, kita sayang sama diri kita. Jangan sampai diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dimurkai oleh Allah. Juga kita harus sayang bagaimana caranya orang lain juga tidak diazab oleh Allah. Orang lain tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang sama diri kita, jangan sampai kita susah. Bagaimana caranya orang lain juga tidak susah. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah penyayang. Bahkan disebutkan juga dalam satu riwayat Nabi Muhammad memberitahukan tentang perihal orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan abdal min ummati. Innal abdal min ummati, abdal ini orang-orang kekasihnya Allah, orang-orang dekat dengan Allah atau wali-walinya abdal. Orang-orang yang dekat daripada umat Nabi Muhammad. Inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannah bikasrati salatin wala siyamin bal bisalamatis sudur wa sahawatin nufus wa rahmati bikulli muslimin. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya para wali-wali abdal atau orang-orang yang dekat dengan Allah daripada umatku, kekasih-kekasih Allah daripada umatku, mereka tidaklah masuk surga sebab mereka banyak solat, banyak puasa, walaupun mereka banyak solat. Jangan salah paham juga, enggak? Jangan salah paham, oh berarti wali abdal ini bukan tidak banyak solat. Lah, mereka banyak solat, mereka banyak berpuasa. Akan tetapi ini amalan lebih mereka kedepankan untuk membuat mereka mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidaklah mereka masuk surga sebab mereka banyak salat, sebab mereka banyak puasa, walaupun mereka banyak salat, banyak puasa. Akan tetapi kata Nabi Muhammad, bisalamatis sudur, dengan selamatnya hati mereka dari penyakit-penyakit hati, dari pemahaman-pemahaman yang lain-lain. Wasahawatin nufus, dengan dermawannya diri mereka, dengan kedermawanan yang ada pada diri mereka, karom, suka bantu yang lain-lain. Warahmati bikulli muslimin, dengan sabab kasih sayangnya mereka kepada orang-orang muslim. Makanya kita tanamkan dalam hati kita rasa sayang. Paling ida nyengok wong susah, dak pacak mantu noaken paling ida. Nyengok wong dapat musibah, dak pacak bantu, paling tidak didoakan. Kayaknya diajarkan, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrid an ummati Sayyidina Muhammad. Didoakan paling tidak seperti itu. Jangan dak katik rasa sama sekali kasihan tadi. Kayaknya disebutkan juga dalam hadis yang lain, dikatakan juga tadi oleh akhina fillah, qala alaihi salatu wassalam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang itu, dia akan mendapat kasih sayang daripada zat yang maha penyayang, Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangin penduduk bumi, maka penduduk langit akan sayang sama kalian. Man la yarham la yurham. Dalam riwayat, man la yaghfir la yughfar. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang tidak ada belas kasih sayang,
maka dia tidak disayangi. Ini timbal balik. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Jadi kalau seandainya kita ada wong, ngapalah wong tidak sayang sama aku? Mungkin kau tidak sayang sama itu wong. Ngapalah bini aku tidak sayang sama aku? Mungkin bini kau tidak sayang sama bini kau. Itu ada timbal baliknya. Barang siapa man la yaghfir la yughfar, barang siapa yang tidak memberikan pengampunan, memberikan maaf, maka dia juga tidak akan dimaafkan. Ada satu hadis, qala alaihi salatu wassalam, arbaun min haqqil muslim alaika. Kata Nabi Muhammad, ada 4 hal yang menjadi haknya orang muslim atas engkau, yang harus kau penuhi. Ada 4 hak muslim yang harus kau penuhi. Pertama kata Nabi Muhammad, antu'ina muhsinahum. Ini menjadi haknya kita, yang harus kita penuhi. Hak muslim yang harus kita penuhi. Kata Muhammad yang pertama, antu'ina muhsinahum. Hendaklah engkau tolong mereka yang baik daripada orang-orang muslim. Ada orang-orang muslim yang baik, yang soleh, tolong. Jangan talakkan be. Jangan diamkan be. Ada orang muslim yang taki, Masya Allah. Tolongin mereka. Jangan kita talakkan be. Hendaklah situ, kata urusan. Tidak ada rasa rahmat tadi dalam hatinya. Yang kedua kata Nabi Muhammad, antastaghfira limudhnibihim. Hendaklah engkau istighfarkan atau mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka orang muslim yang berbuat dosa. Masya Allah. Yang kita anjurkan. Bahkan kalau kita hukum fikih termasuk rukun khutbah Jumat, Allahumma ighfir lil muslimin wal ila akhir. Ini haknya orang muslim yang harus kita penuhi. Antastaghfira limudhnibihim. Hendaklah kau memintakan ampun pada Allah, beristighfar pada Allah untuk mereka yang berbuat dosa. Karena kenapa? Karena kita ni, ayo ikhwan, tadi yang saya katakan, minal mudhnibin. Daripada orang-orang yang berbuat dosa. Banyak dosa kita. Mungkin kalau kita menyadari banyaklah dosa kita daripada kebaikan yang kita lakukan. Kayaknya ada dalam kitab Faidul Muhtar itu. Tarkul ma'siyah afdalu min fi'li ta'at. Min fi'li ta'ah. Ninggalkan maksiat itu lebih utama daripada mengerjakan ketaatan. Ngerjakan ketaatan gampang. Masuk sekarang alhamdulillah. Ngaji, zikir, baca sholat taat itu. Tapi ninggalkan kamu yang lebih berat. Tinggalkan ghibah. Tinggalkan selot. Begitu kan? Banyak mengantung diri kan selot kan? Tinggalkan mandang tino yang bukan mahramnya kita. Ghibah wong, namimah yang lain-lain. Waliyahzubillah, banyak sekali. Jadi banyak dosa. Alhamdulillah. Kumpul kita di sini, dihilangkan dosa kita. Dampun dosa kita. Balik mungkin berdosa lagi. Ala kulli hal. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah. Ala kulli hal. Sebaik-baik orang yang bersalah, minta taubat pada Allah. Minta ampun sama Allah SWT. Yang jelas kata Nabi Muhammad, memintakan ampun untuk wong-wong muslim yang berbuat dosa. Yang ketiga kata Muhammad, anta uda mariduhum. Engkau besuk, kau jingok. Kalau mereka sakit, orang muslim sakit, jingok. Siapapun itu. Terkhusus agorib punah. Terkhusus kerabat-kerabat dekat kita. Orang-orang dekat kita kalau sakit jingoi. Jangan kita talakkan be. Jingoin. Butuh apa kau? Ada ke dokter dah. Jangan nunggu dia datang. Makanya jangan nunggu dia datang, ada jingoi. Kalau datangin beda lain enggak? Didatangin, bukan disuruh nunggu datang. Kadang-kadang orang itu malu. Yang keempat, yang terakhir kata Nabi Muhammad, antuhibba ta'ibahum. Hendaklah kau sukai, kau cintai, kau senangin mereka orang muslim yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada hak-hak orang muslim yang harus kita beri. Makanya mudah-mudahan di waktu yang penuh barokah ini, di malam yang penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang minaruhama, daripada hamba-hamba yang penuh kasih sayang, dan Allah jadikan kita hamba yang istiqomah berjalan di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad.
Allah jaga kita, keluarga kita dari kejahatan ini zaman, dari kejahatan penghuni zaman, dan mudah berkah Maulid Arba'in yang lain-lainnya. Allah angkat kesulitan untuk umat Nabi Muhammad. Allah bantu keluarga saudara kita yang ada di Palestina. Allah berikan pada mereka kemenangan. Allah hancurkan mereka yang memberikan yang menyakitin orang Muslim di Palestina. Dan mudah-mudahan Allah jadi kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, dicintai Nabi Muhammad, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, dan bisa masuk surga bareng Nabi Muhammad. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min ataya kal jisami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad alaihi wasallam. Wa akrimil arwaha minna biliqa khairil anami wa balighil muhtara anna min salatin wa salami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ala niyati anna Allah yashfi haula il-madha. Ningmat binti Ki Haji Ujang Ahmad wa Ustadz Kemas Ali bin Kemas Muhammad Mas'ud wal Habib Mustafa bin Muhammad Aneman wal Habib Sayyid Anis bin Husain As-Segaf wal Sayyid Mustafa wal Babah Fatimah Sakinah Fatimah Sakinah binti Alwi Al-Habsyi wa Syarifah Fitriyah binti Umar Al-Hasni wa Sundus Sayyid Ustadz Umar Rafiq bin Ali Al-Bin Hamid wa Efiyanti binti Mukrani wa Anun binti Ahmad Sudrajat wa Ahmad Mahmudi bin Yusman annallah yashfihim shifaan ajila shifaan la yughadiru ba'du saqaman wala alaman
ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Salatan daimatan mustamiratan la tanqati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tantabi'u bihal musalli mustami wal mustami. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi'azamatil Fatihah, وبحق من أنزل عليه الفاتحة. اللهم يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من أمة الصالحة وأمورنا ناجحة وتجارتنا رابحة. اللهم أنت ولي نعمتنا أنت القادر على طلباتنا تعلم حاجاتنا. نسألك اللهم يا الله بحق محمد وآل محمد لما يسر الله أمورنا وأموركم ولما قضى الله حاجاتنا وحاجاتهم ولما شفى الله مرضانا ومرضاكم. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kami mengungkap sekali lagi bahwasanya peringatan Maulid untuk malam besok bertempat di Majlis Darul Mustafa atau Markas BG di Jalan Ali Gadmir, Kelurahan 10 Ilir.